慈济在尼泊尔兰皮尼长期透过慈善、教育和职训等等的方式，陪伴在地居民一同成长。时间一久了，大家对于慈济也不陌生，所以最近志工举办了一场联谊活动，邀请了当地的村民、学校还有社会人士一同参与，要一同来见证慈济长期陪伴的成果。感恩之夜联谊，拉克西米普尔与阿迪亚里2个村117人扶老携幼来参加。而这场活动目的就是向长期支持慈济的村民、学校师长与兰皮尼地方领袖表达最诚挚的感恩。这次由在地乡亲走入慈济兰皮尼园区。过去几年以来，志工走透透，以一村一协力方式，透过慈善、教育、职训等方式贴近在地。他们对慈济也不再陌生。We also remember that we don't want them to be greedy. The thing is that we still remember a lot of our team was controlling, saying that sometimes we need to give them biscuit, give them banana in order to attract them. But I still remember we say no. We want to make sure that they come with a sincere heart. When they come with sincere heart, that means they really want to transform, they really want to learn. And I say we don't mind if the participant is less, no problem. But we know that we have to build the good seed within their community. So that is when at that times we were very firm. 尤其是米普版的带动，愿意帮助的居民内心都是富有无私。We also thank them of those people that contribute the rice bank. Do you know that Tzu Chi, in fact, we never give them much. We are not going there to distribute things to them and all things. But you see, every month when we do this rice bank and all things, a lot of people, they're willing to contribute. And this is something that I see very touching. 有居民形容慈济做的一切让他开了眼界。म चामल दान पनि गर्छु। चामल दान गर्न मन लाग्छ तपाईलाई? मलाई त जति पनि मन लागेछ। यहाँ के हो रे चुजीवाला मलाई अनि त उ दिएछन् कि यहाँले आँखा खोलिदिनु भयो। नै पहिला त म गरे थिएन, पर चुजीवाला जाँदाखेरिमा अब दान गर्न पनि आँखा खोलिदिनु भयो हैन, मद्दत गर्न पनि आँखा खोलिदिनु भयो हैन। अब जे गरेपछि कसैको अनि त केटीकेटा रोएपछि कसैको केही भएपछि त्यसमा जे ढङ्ग छ हाम्रो त्यो म गर्न नसकिकन म हिँड्छु के त्यसमा त।2年多前，志工走入乌沙奶奶的村庄，他做的改变还包括由荤转素。होइन होइन एकैचोटि छोडिदिएँ म, एकैचोटि छोडिदिएँ। कि मानम चुजीवाला जाँदाखेरि नि म अनि त शाकाहारी पनि भयो, म मासु पनि खान्थेँ, माछा पनि खान्थेँ हैन। तर यहाँले जाँदाखेरि म एकदम शाकाहारी पनि भइसकेँ।这不就是善种子的萌芽吗？在兰皮尼，慈济一村一协力，以感恩为起点，以陪伴为道路。अब ठाउँ त आफ्नै जस्तो लाग्छ, मेलजोल सबै मान्छे त्यस्तै छन्। बरु यही हो, अब हेर्ने बिल्डिङहरू राम्रोले बनेछ, लुम्बिनी को हो कहाँ हो लुम्बिनी कसैले चिन्दैनथे। अब उहाँको जन्म भएको कारणले लुम्बिनी प्रसिद्ध भयो। अब धेरै ठाउँका मान्छेहरू आएर यहाँ लगानी पनि गर्छन्। त्यस्तै एउटा संस्था यो पनि हो, अनि यो पनि आएर यहाँ एउटा के गरे काम गरिराखेछ। अनि लाग्छ भने कि अगाडि पनि उहाँले गर्नुहुन्छ काम, हाम्रो यो समाजको लागि पनि गरिराखेछ।大爱新闻，毕平、拉美什、阿马凯什、张清和、尼泊尔报道。